अहानबदा मरुओइबा पाव लाक्लिबा तांग अहुमदा मणिपुरदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकना सिंथा लेप्टना वकफ बिलगी मायोक्ता खोंजंग संगसिनमिनसी हाइना ऑल मणिपुर उलामा काउंसिलना अपील तौरक्ली। मणिपुर की तोंगान मफम सिंगदा लम्यानबा इरावोट की मपोक कुमोन थौरम पाक सन्ना पांथोकनाख्रे। नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पावमिंग ताबिरिबे सिंबु चन्माबमना खुरमजरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी। लाक्लिबा तांग अहुमदा मणिपुरदा लैरिबा मिपुम खुदिंगमकना सिंथा लेप्टुना वकफ बिलगी मायोक्ता खोंजंग चंगसिनमिनसी हाइना ऑल मणिपुर उलामा काउंसिलना अपील तौरक्ली। काउंसिल असिना मखातान हाई वकफ बिलबु चटनबा यारोई हाइना मुसलमान सिंह नतना अतोपा फुरुफ कयाना अकनबा खोंजंग चंगसिनदुना सुप्रीम कोर्ट नौना खनरबा मतुंग अमुक खन्ना ताकिबा वायल अदु चटनबा यारोई हाइना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्डना लाउथोक्रे। मसिगी मतुंग इना था अहुम चुपना खोंजंग चंगसिनबदा लाक्लिबा अक्टोबर की तांग अहुमदा सिंथा लेपगी खोंजंग संगसिनगदौरिबा सिदा मिपुम खुदिंगमकना सरुक यादुना बिल असिगी मायोक्ता खोंजंग संगसिनमिनसी हाइबा वाफम थमलगली अमदी हारिबा वकफ असि डॉक्टर B.R. अम्बेडकरना कॉन्स्टिट्यूशन दा कनाना सुसोकपा यारोई हाजुना ईदुना थमलमलबनी हाइबा वाफम फोंदोरक्ले। नुंसिजरबा मणिपुर स्टेट असिदा लैबिरिबा प्रजा पुनमक यामना मरुओइना इस्लाम धर्म चटपा पांगल पुनमक के मफमदा ऑल मणिपुर उलामा काउंसिल की माइकैदगी वफम खरखक थमजगे मदुदी वक्फ एक्ट 2025 हाइबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना पुथोरकपा एक असे मसिगी मतंगदा इस्लाम मुसलमान सिंगना यानिंगदबा कया अमा फोंदोकना अदुमक नमदना चटहनखिबा मदुबु सिंगनरदुना इंडिया की मुसलमान अमदी मुसलमान नतबा अतै जाति कया की मियोय सिंगना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा पेटिशन कया थाजिंदुना केस मतम सांगना तौनरबा मतुंगदा हंदक इकुई कुइद्रिंगै ममांगदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ना पिरकपा बर्दिक रायदो मदो सुक्या यारोय चटनबा यारोय हाइदना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना लाउथोरकली। मसी चटनबा यादबगी मरम मरुओइना यामना कन्ना यामना संदोकना हाइबगी दरकार नते पोइना मखक पंजरबदा वक्फ हाइबा पोट असे इस्लाम धर्म का मरी लैनबा इस्लाम की इबादत अमनी मसी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 अमदी 26 ना फुल राइट पीबा अदुगुम्बा वफम अमनी मसिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओइरो नत्रगा कोर्ट ओइरो कनामतना मदुदा खुद थिंजिनबा यारोय हाइबसे डॉक्टर अंबेडकर ने सेंबिरंबा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन दा यावरमबा मरमना हंदक पीरिबा माहाकी सुप्रीम कोर्ट की इंटरिम वर्डिक अदुदा खुद थिंजिनबा वफम मयाम अमा लैबा मरमना मदो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना रिजेक्ट तौवी हाइरिबा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ना रिजेक्ट तौबगा लोइनना मसिगी मायोक्ता खोंजंग चंगसिनबगी रोड मैप अमा याथोखरे। रोड मैप असी था अहुम की यातपनी सेप्टेम्बर की तांग अमदगी होरगा नवेम्बर की तांग 19 फावबा चथगदबनी हाइरिबा रोड मैप असिगी मथंग चथरकदबा खोंजंगी सरुक अमा ओइना लाकदौरिबा तांग अहुम अक्टोबर की इराई नुमित असे इंडिया दा लैरिबा मियोय पुमनमकना अयुक की पुंग निपानदगी नुंथिन की पुंग अनी फावबा मसा मसा की सिंथा अमता पांथोक्तना लेपियो पेंदब फोंदोकपियो हाइबनी मसिदा मणिपुरदा लैबिरिबा प्रजा सेक्शन पुरमकना सरुक याबियो हाइना ऑल मणिपुर उलामा काउंसिल की माइकैदगी अपील तौजरी
तंगाई मक फदना लमदम मसिदा लेरिबा मुसलमान पुमनमक्ति हाइरिबा अक्टोबर की तांग अहुम इराई नुमित असे अयुक पुंग निपान दगी हौरगा नोंथिन की पुंग अनि फावबा सिंथा पुमनमक लेपकदबनी अखोइना तौरंबा बिजनेस दुकान स्कूल कॉलेज पुनमक बंद तौबिगदबनी मसिदा करियुम मखन की एजिटेशन करियुम मखन की लाउब खोंबा अदुगा मसिदा अखोइगी अकनबा सफु लाउब खोंबा में अतोपदा डिस्टर्ब तौबो वफम अमफाउ लेरोय अखोइ इचम चमना अखोइ मुसलमान पुनमक सिंथा लेप्सी हाइबसे ऑल मणिपुर ओलमा काउंसिल ना ngasi अखोइगी एग्जीक्यूटिव कमिटी की मिफमना लेपखिबो आरिपनी मसिदा मणिपुर की प्रजा पुनमक सरुक यामिनसी हाइना अपील असि थमजरी लम्यानबा हिजम इराबोट की चामकुनिपान सुबा मपोक नुमित न लाकपदा ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको अमदी थामोइबन यूनाइटेड क्लब्स TUC अनिना खुसमनदुना थामोइबन द लैबा चेराउ सिंह द लैबा मितमदा मियाम न हिलै कतुनै कायखोमनबो उठ्ख्रे थरम अदुगा मरी लेनेना अमुकोगी प्रेसिडेंट संजय सोरोखाइबमना फोंदोरकपदा लम्यानबा सिदगी एखोइना तमजनिंगाई हिरम कया अमा लैरी अमदी कना अमतगी मखादा मिखा पोंदना लैनिंगबा पांबा सिंथानिंगाई ओइबा मिसक अमनी हाइना थमलकले PDS 1939 मणिपुर तौकी असम हाइदरा माइगै खुदिंग द महाना अखोगी फ्यूडल अमद निंगथौगी फ्यूडल अमदी ब्रिटिश कॉलोनियल अदुगा औसि इंडिया लोइलम अहुम थोना थेंगनबा मिसक अमा ओइकी साथीना लाइबक फबा अहननि महाकुमना अखोइसु तुंग इंजनिंगी इरमदम इरेबा इजाति की कथोकनिंगी थौना हंदना अदुना ngasi asida अखोइ मणिपुर खुनाइना लुसिंग पुरिन असिबु मणिपुरनि मणिपुर वांग पांगथोकली मरमदी महाकी थौना मगुन अमदी महाकी लुसिंग पुरि मखादा खुनाय अमो असुक्की मतिक सिंगलबी निंगथोगी मियोट ब्रिटिश की मियोट इंदा गोब की मियोट ति महाना कनबिरमखी अदुगा अमुसु मयामना निपीला हरिबा अनि सुब निपीला 1939 की 12 दिसंबर से असोबर रोल मान लोगी मधुसु करिगिनो हेदा अनि सुब लाना से सितंबर की तांग अमा 1939 देगा हवे एलाइट फोर्स सिंगी चेंग सा सिंग से मणिपुर की पुथोपदगी खुसेंग ओइबा चाक तांबा अमा मणिपुर थोक्तना मणिपुर मियाम की दक्ता कंदबा यादे मणिपुर मियाम सारा हेनबा यादे ना पोइनु द चेंग तांबा वाथोक्ता खुनाय असिंग ngasi nupilan haidna ngasi phobada tengkhanariba sonariba asini punumusine awase theng kaya khalakna thenaraga su khunai asigi demaktadi kathukpada hanwa leitana kathuk lambaduna ngasi gi miron akhoi gi ibudo akhoi gi lusing pure sebu angamba sadanjali khar karpagloina akhoi gi mahana pamjaring ba ning tamba mahana pamjaring ba self determination ado ngasi gi khunai kofum thokte haiba wafum khara tamjalo thank you इराबोट डे ऑब्जर्वेशन कमिटी वांगजिंग टेंथा ए सीनस संजुनंगसी वांगजिंग मंडल ऑफिस कॉम्प्लेक्स द लम्यान बहिजम इराबोट की जही चामक कुनमापन सुबह मपोक नमित थरम पांगथोक्रे ngasi थरम मदुदा वांगजिंग टेंथा केंद्र डेवलपमेंट कमिटी के एडवाइजर सिंह रिटायर्ड IRCS खुंद्रापम मनितोन रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर S साउबा सिंह L ब्रजेश्वर S किशो इराबोट डे ऑब्जर्वेशन कमिटी वांगजिंग टेंथा ए सिगी चेयरमैन TH इबोचा फौदेंदगी सीनियर सिटीजन MD अब्दुल समद लांगथेल GP की एक्स प्रधान P वीरेन जेट सोशल एक्टिविस्ट H रविंद्रो अमदी TH हेमोवीना प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सरयाकी वांगजिंग टेंथा ए सिगी तोंगान तोंगान बा खुनसिंगदगी मियामना पोट लानबा लाकपगा लोइनेना पांगथोकिबा थौरमगी मनुंग चन्ना वांगजिंग न्यू मार्केट लैबा लमयानबा हिजम इराबोट मितमदा मियामना लै कतुन इकाय खोमनबो उतकी इराबोट डे ऑब्जर्वेशन कमिटी वांगजिंग टेंथा ए सिगी कन्वेनर थांगजम ब्रजकेश्वरना नुंगी ओइबा वारल पिरदुना इराबोट की हौरकपा पुंसी वारी अमदी ngasi ओइरकलिबा लमदम असिगी फिबमगी मथांगदा मियामदा सुगाइना पाउदमकी खुदिमक्ता लुसिंग ओइबिरंबा असुमलबा लम्यानबा मु ngasi अखोइना केंद्र सिदा लेजरिबा मसा मनाई मसु ओइरिबा अखोइना महाकु खजितन अखोइना निंगसिंगनबा महाना ताइबंग खोंगदारपदगी महा मसागी सही निपान सुबदगी स्ट्रगल यावबा हौरकी महा सुन्नतगी सही निपान सुरिगेदा लेबाकी नुपी लांदा अचौबा थौदान लौरखिबा अदुंगलबा लम्यानबा इराबोट
Thobal District ke Hairok Kaitel da leiba Social, Cultural, Education and Sports Development Organization SISDO na silaga chai khudingi pangthokpa lamyan ba irawat ki chai chama kunmapan suba ningsing thoram amasung taranipalak suba prize distribution function of 18 All Hairok Inter School Literary Meet 2025 ki mukong matang takiba singda manamadum yenthokpa ki thoram handak chai ki oina sungarang Hairok Kaitel gi mibun sangda pangthokre thoram aduda SEMCO gi thabakta ki potharaba principal 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 mitung SISDO gi President SS Ibom Chana President oina sarugyabaga lunina retired Headmaster TS Ranjan amasung SISDO gi Chief Advisor M Taurang bana Guest of Honor oina sarugyaki masigi mathakta Manipur lenga ki hanagi Minister Marangthem Okendra yauna tongan ba Hairok ki masak naiba miyoi kayana special invitee oina sarugyaki thoramadida wangang laduna hanagi Minister M Okendra na lamyan ba irawat na miyam gi damag kathok kiba kaya adu nauhawna na ningsingki lamyan ba sinapamzaramba manaba khunai amasung amana amabu ikai khumnaba adu leinabagi damak aikoina lona yadaba thabak sing kaidaunungda tawroidabani haiba wafam thamki lonina ngasi Hairoki inkhalakliba angang singna mayai kaba chinjak sabagi masing yamna hingalakpasi laibak thibani Hairokta leiriba miyam khudingmakna amata oina mayai kaba chinjak thingbada achawa thodang lominasi maki maikiri su angamba mating pangjage haiki amasung lamyan ba irawat ki live size photo da chief guest na luchinglaga miyam na leisu katpa tongan bar Mars bus contingent tarukna irawat ki ayek pa saktam da salami biduna ikai khumnaba utpana ngasigi thoram adugi mapung oiba saktam oiki tungda SISDO club fasina silaga pangthoki ba leibak ningba saireng amadi naki oiba jagoi sangdam nabagi athoi ehen takraba singda manamathum sing yantoki ngasigi Mars bus competition adugi makok mathang takraba singsu manapi dunai kai khumnaba utki Jananeta Irawat Memorial Trust 𝐍𝐞𝐰𝐬 sinduna chai khudingi chatharakpa thoram parengi manung channa handak chahi gi oina lamyanba Jananeta Hizam Irawat ki chama kunmaban suba mabukumon thoram apung fana pangthokre ayuki matamda miyamna babuparada leiba Irawat complex da leiba Jananeta lamyanba Hizam Irawat ki mitamda miyamna lei sukatuna ikai khumnaba utki matung mahairoi sing yauna punna contingent kuntaret amadi cultural truth yauna lamyanba Jananeta Hizam Irawat ki mitamda ikai khumnaba utpa oina Mars bus tatuna ikai khumnaba utki matung mapung oiba RK Sanatomi Vidyalaya Devi Auditorium Hall da mapung oiba thoram bangthoki thoramgi chief guest oikiba ex MLA A Biren Singh na haikibada Manipur da hauzik thokliba irang ase Laipok Irabot kumba luchingba ama leiramlabadi thoklam loi haiki masi India gi rajniti Manipur gi rajniti na divide and rule impeachment policy na matek harau handuna Manipur asi kangkhong chahinba ama ohenbani haiki matung Mars bus competition da first second takiba singda manamatum yentoki amasung paumi sing ikai khumnaba utpa oina 𝐍𝐸 ki makedi ki achamba khudol sing tamki Ngasi Eastern Popular Club Khurai Thoidingzam Leikai amadi Yaifalamjing nupi luf anina sunduna Gaura Govind Giri College da chama kunmapan suba lamyanba Hizam Irawat ki mapok kumon pangthokre hariba thoramatuda Yambem Lal Babu founder Eastern Popular Club retired MFS Ahantem Manauton founder Eastern Popular Club retired headmaster Dr. Hizam Anita Devi vice principal Sri Gaura Govind Girls College Khumuzam Jina Devi, Secretary Yaifalamjing nupi lufamadi Salam Birendra Singh, President Eastern Popular Club Namathang Sitna Chief Guest of Honor amadi Functional President Oidina Pangthoki, Lamyanba Irawat ki photo da hailei katunik, Lamyanba Nataramba Thavak Kaya Singthaduna Tungi Mirolna, Maki Tung Innaba Honaminaba Wafam Kaya Athauba Mithunglen Singna, Fongdoknaki amadi Sadra Singna, Magi Hezaba Miyamda Utlaga Thoramadu Loshinki.
Wisdom Foundation Khangabok na silagang si Lamyan Bahizam Irawat ki Chama Kunmapan Suba Mapokumon Numit ki Tharam School Asida Pangtok Pagalunina School Asigi Mahiroi Singi Oiba Inter-House Debating Competition na Masupang Tokre Lamyan Ba Irawat ki Ayik pa photo da Hailay Katuna Haudo ki Bang Asigi Tharam Madugi Manung Chenna Mahiroi Singa Lamyan Ba Irawat ka Mari Leba Siling Sing Ibagi Tharam Amasupang Tokre Masigi Matagda Miyam ki Luching Ba Irawat ki Maramda School Asigi Social Science Department ki Senior Oza 𝐶𝐄𝐲𝐬 Marik Chumna Wari Liduna Mahiroi Singda Tahan ki Lamyan Ba Irawat ki Mapok Kumon Numit ka Mari Lerena Pangtokba Inter-House Debating Competition adu Junior amasung Senior haina tongan ba category anita pangtoki Junior category ki oina class 3 dagi 7 fawbagi thaki Mahiroi Singna Technology Mac Students Lazy haiba topic asida debate tawna ki Senior category ki na class 8 dagi 10 fawbagi thaki Mahiroi Singna Private schools provide better education than government school haiba topic asida debate tawna ki Chahi Kuningi Leptana Pangtorakpa Tharam Ama Oina ngasi Lamyan Bahizam Irawat ki Chama Kunmapan Suba Mapokumon Ningsing Tharam Gamari Lenera Thobal Amadi Yaripok ki Mafam Kayada Lamtu Sengdokre ngasi ayuk angan bada 𝐾𝐲𝐬 Club Yaripok 𝐾𝐲𝐸 na Sinduna Club Asina Konba Mafam Singda Amadi Khulgi crematorium yauna luna na thamnabagi pandamda lamtu sengdokpagi thoram pangthoki lamtu sengba aduga mari lenena 𝐾𝐲𝐸 Club ki General Secretary Chakpram Brozena Fongdorakpada Laikhidraba Layo Kharba Lamyan Bahizam Irawat ki Wakalon Singh adubo tungda horakliba nha singda Ningsing hanbagi pandamda lisang sina chahi khudingi pangthoktuna lakpagum ngasi Lamyan Ba asigi Chama Kunmapan rak suba mapokumon palan thoram numit asida lamtu sengbagi thoram asi pangthokpani numidangi matamda su club na koliba mafam singda maira thanduna amadi Irawat ki photo da miyamna lei sukaduna ikai khumnaba utki ICAR-ADA-RI Zone 7 gi pautak matung ina chahi khudingi pangthokpagum Krisi Vigyan Kendra Thobal nasu KVK Thobal gi Senior Scientist and Head Dr. S. Jesmarani gi micheng makhada September 13 gi lakliba October gi ani fawba Swachhata Hi Seva campaign mai pakna pangthokli haina KVK Thobal gi SMS Plant Protection Longzam Boris Singh na phongdorakli ngasi KVK Thobal gi training hall da Paumi Singa mifam pangthokladuna SMS plan ngapigani trainee holda paugi mifam pangthokladuna SMS plan protection Longzam Boris na hai Swachha Hotsav 2025 habitim da KVK Thobal na chatharakli ba campaign asida tongan ba activities sing cleanliness drive literary competition health facilities preventive health checkup sing SSGS NGO amadi local bodies singa kusamna duna pangthoki craft residue the fertilizer waste to health human chain collective effort toward cleanliness pangthoki plantation drive for cleaner environment su pangthoki sustainable waste development technologies promote tauki Namitara mangani chupna pangtopat program asida beneficiary chahum nifu manga participants singna sargyaduna mai pakna pangthokli Swachhata Hi Seva campaign asida Swachh Hotsav haiba theme asida miyam mana lunan ba akoibagi khal ngaktuna khunggang amadi sahar amadi khunggangi mafam lunana thamnaba saruk yari haiba wafam sing phongdoknaki Ngasigi paugi mifam aduda KVK Thobal gi farm manager Dr. W. Ziten yauna tai staff singsu sarwyaki Krisi Vigyan Kendra Thobal na ICAR Tari Zone 7 gi pautak matungina September date tang 13 tagina October tang ani fawba Swachhata Hi Seva campaign pangthokli campaign asigi manung channa Krisi Vigyan Kendra Thobal na tongan ba beneficiary singa khutsamna duna ekoina lubanan bagi campaign chathari mazung chhatra Anganwadi workers singa lunana bagi ise competition painting competition na chingma chathaki campaign asigi matungina su Krisi Vigyan Kendra Thobal na koigi sanitary workers sing municipal gi workers sing gidamakta koigi preventive health camp adagi moida kari facility phanganba yabagi haibara chungsu paikhat ki campaign asi koigi agriculture gi asar omoina koina paikhat ki basi waste to wealth haibadi pambi mayamna labu singobada phangba
ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯔꯦꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯟꯄꯨꯠ ꯀ꯭ꯔꯣꯞ ꯔꯦꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯅ꯭ꯌꯣꯔ ꯑꯗꯩ FYMꯅ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯈꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ ꯗꯦꯠ 17ꯗꯒꯤꯅ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯗꯦꯠ 2ꯐꯥꯎ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤ 390ꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯕ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯣꯠꯍꯟꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯛꯅꯥꯏꯔꯕ ꯑꯏꯕ ꯀꯕꯤꯔꯥꯖ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯅ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 28ꯗ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯔꯥꯏꯇꯔꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯈꯣꯔꯖꯩꯔꯣꯏ ꯈꯨꯠ ꯃꯔꯨꯞ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯕꯤꯔꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯀꯕꯤꯔꯥꯖ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯝꯂꯦꯟꯗ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯖꯔꯨꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠ 2 ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯊꯧꯅꯤꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Youth Connect the Champion for Change YCC Nasinduna Science Exhibition cum Star Grazing Party Explore Science Touch the Star Haiba Team da Lamboi Khongnangkhong Relief Camp ta pangthokre thoram asida Elangbam Ranjan alias Khaba Software Engineer na phongdorakpada lairiba inkhalakliba naha singda amadi makoibu loinaningba farakpadagi angang singi tungi punsida mangal ama oibada mating kharada oirabasu pangba ngamgadra khanbadagi sinjaba program ni haina thamlakli amaromda Siamananda Ningomba member YCC na phongdorakpada tangdu leitadana leiraklaba icha sing inau singda ngaihaktang oirabasu lawsingi manga piba ngamnaba amadi science ki lamda mangzal thaba ngamnaba exhibition asi pangthokstabani haina thamlakli Malemgi mafam ataida Pangdaba Siroi Lili Kannaba Honabada Miyamgi Achoba Thodang Lominasi Haina Directorate of Environment and Climate Change ke Director Dr. 𝐷 na Phongdorakli Wafamasi Miss Siroi Lili Organizing Committee Indigenous Foundation Directorate of Environment and Climate Change Department of Forest na punna khusam naduna namidini chupna chatharakpa Staff Siroi Lili Campaign Chingmerong da leiba Classic Grant pangthokiba thoram ga mari lenina phongdokibani Thoramaduda Environment and Climate Change ke Director Dr. 𝐷 𝐶𝐿 Naga Long ki President Lingfapam Kasar amadi Padmasri Guru Ruven Mangsavana President Member Singoina Sarugyaki Tharamaduga Mari Lenina Director Dr. 𝐷 na Khataraduna Lamdamasida Sachaba Malemgi Atopa Mafam Ataida Fangdaba Tanglaba Siroi Lili Ngasidi Mahusagi Khal Nomanomagi Kaitharakpana Mapung Fana Ningtina Satpangamdri Siroi Lili na Lamdamasigi Miyamda amadi ecosystem da Kanaba Kaya ama piduna laklamba adu Honglagliba Aing Asagi Chang Asina Lay Satpa Matamda Pikna Satpa amadi Lay Pambi adu Nomanomagi Pixelakpa Kaya ama Thengnarakliba si Kannaba Honabada Lamdamasida Leriba Miyam Pumnamakna Honafam Thoi Ukrulgi Siroi Chingsang Matam Layba Kivigda Legend Kuptuna Siroi Lili na maning tamna sacharamba adu ngasidi mafam adu kokthokpa amadi anoba khun kaya tasilakpadagi anoba lambi kaya semlakpana mahusagi khalda ahomba kaya pirakpana Siroi Lili mapung fana satpa ngamdriba se kannaba honabada Environment and Climate Change ka khusam naduna ukrulgi akoibada khundariba tangkhul furuf miyoi singa punduna miyamda Siroi Lili kannaba honabada chatharakliba campaign asida miyamna su angam mating pangbiyu amadi Siroi Lili bu kanbada achoba thodang lawgadariba Ukrulgi akoibada khundariba miyamna su achoba thodang lominasi haiki Siroi Lili si mayam khangna ba phami yamna manipur dan te da phangdaba di maful gi lei maful mai tare the Siroi Lili na pi dise ikoida magi design priva wari natega magi ecosystem gi natega magi ma male nam bagi tu ba fitness le nam kana ba importance of historical adigi yam magi maru iba mayam khoi da khangale adu hoji live thiba hai gadra hoji hongai ba climate change ge pattern na pasna maram mare kanda ai ga sa hong pasna maram kanda phi Siroi chingji barabar phi lechina kupaga magi moisharam na le kanda magi Siroi chingji am healthy wena sa le ram do nasidi magi health si am handagre mai Siroi si plants si le nem chalakpa adu yam rumbo marang kai phungwalakpa handagpa adu lai moto si am nem satpa horpa magi
surely plant sigo impact social process climate change so impact man in understanding leader kanda masi amuna kannana ba yokna ba madi masu rejuvenate tona bagi plan ami makhada bagi directorate of environment climate change sabadi local community me bagi maruina ufula tabiri ba tam sinau singoiba villagers singi chip singa lorina apoi level apna adagi developmental process ta lambi semban tagana koi lainam settlement gi properly ikut mangun gi kot mayam singa se masi human activities anthropogenic activities atare ekoi ahen ka hen lisa sinje handala kanda ekoi nesaga laiminaraga sumba sirli makan sumba ju amana ngalan bas matok ta hen khala kanu ga campaign pangtokpani amona bizari लाकलिबा तांग अहुमदा मणिपुरदा लेरिबा मिपुम खुदिंगमकना सिंथा लेप्टना वकफ बिल गी मायोक्ता खोंजंग जंगसिम मिनसी हाइना ऑल मणिपुर लामा काउंसिल ना अपील तौरकली मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदा लमयानबा इरावत की मपो कुमोन थरम पाक्सना पांगथुकनाख्रे नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्सरिबा निमिदांगी पाव मतंग असदा लोइसरे मिंग ताबिरिबा सिंगबो मुका हन्ना 𝐭𝐸𝐵 खुरुमजरी Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.